أقلا أرض بورتنا 20 إبريل كثر من تمسرايا الغيو امشتينو يروح على 20 إبريل 80 اسمي في بورتاين سبيطار تيزوزو وزني ذمن ديال الثدار تقبيلي وزني ذمن برا ونا 20 إبريل 80 بوينا راونا على الحبس وثنتن ils ont violé l'enceinte universitaire عاود ناس 81 ذي في كيف لا ميم شوز لو ميم سيناريو واثنين المذن واثنين خدامن واثنين تلاوين واثنين مغارون واثنين الراش بوين المولانا بوين ثمثلنا بوين تنا الحبس 85 كيف نروح نروح على كل سكواس نزمر الدنيا 20 فبراير هكذا كيفني تسقسي غاك نوك سلام سقسي تما نون وليت لي زارشيف اسكيلا واس 20 فبراير سي 80 راساكي إذ ونسوثارا إذ وبنا راونا استثناء استثماتنا الحبس 2001 وصرصصني الكيرا غير تسعنا الروسي تسعنا الامريكي تسعنا ولا رودا تسعنا وصلنا راونا ils ont osé utiliser les armes de guerre pour assassiner nos enfants كسن ديون الجانب ليسي كسنتي دي لومبيلونس تمنى الصرصاص زاد المولى النيس زاد وثمثنيس زاد لي سيكوريستني اي قد قراو كايت مثلا سني با بور انفونسي لو كلو ما تكنا دسمكتيا ما تكنا دنسوالا ديسكوراكي كلاس وثنا كلاس حقرنا الساكي اخلاق ذاكي اكنا دينيني سكسيات تساوند ثمورت القبايل ثمورت القبايليت اتدو كفري دي سار ديمون انتيس اتسمكتيا ايت مثلا تيستماثين اون انيكدوت يعاش كاين ذاكي سي با اون انيكدوت سي ان في عاشا في الكينيا ذاكي الكندا اسمي اللحو ذاكي 2001 هي السمانه نخدم السنه ثلاثه تكريوين ابريدين نشير بروكايا دينا سونتر فيليا هي دينا اسمي نسزر نسوال اثمورا مدنيك لانوك بمدار اكنا دوالين الفطر براونا ذي لي ليسيان ذي لي كوليجيان لي زونيفرسيتير ستيرين في اللسن صرصاص يميرني سقطعنا لي زالجيريان يغدي تسقطع عن سرقي من Mon discours aujourd'hui, ce n'est pas pour enfoncer le clou, ni pour agrandir le fossé qui Le fait que je voudrais rappeler ici, c'est celui de la presse canadienne, c'est celui des journalistes et des journaux, des médias. En 2001, Jean Chrétien, qui était Premier ministre du Canada, il rend visite en Algérie, il y avait plus de 80 morts. Et la semaine, Jean Chrétien. À son retour à Zaghi, nous avions interpellé son attaché de presse. Il est porte-parole du comité pan-canadien pour soutenir et se solidariser avec la Kabylie. Dans la même semaine, يبغى مثل الحياة الميدينا نكيني أمسي الكحل ورياضيني دنا داروا. Donc ça nous donne une image de c'est quoi un journaliste, même dans des pays développés, dans des pays libres. Un journaliste est bon, Hermidina, Nkini Ouriadei, je suis un attaché de presse du Premier ministre, Ouriad Kanaini Dina. Youar, Milharsa, Eringaroua, Orisengaro, Inego Lachem Kanandara Darou, une petite phrase. Actuellement, le journal La Presse نشتبه ايش تقدر دير ودي فرام كان عندنا دي مسري فرنا افي ثمرنا اي مثلا دي السنتين تتفكر صور دوبتيميزم صور ورون الحو اكنو تسيرين ثلاثه كتساوم اكنو تراجعوا فرانيين اكنو تراجعوا الميديا اكنو تراجعوا وين غادي في تنافس كنا رجلا خنص في التمورثنا. Nous devons construire notre pays, notre indépendance. Sans indépendance, كل سقواسات نسوالن نسرو. بعد نبغي ثمون نتنا يلا سقواسات سوينا راه ونغال الحبس. يلا سقواسات النقم يلا سقواس نكوني غادي نساوي ثي محرمين نتفضني لا بوفوار اساسا بوفوار اساسا. On ne parle plus de pouvoir. C'est un autre pays. L'Algérie pour nous c'est un autre pays. Ce n'est plus notre pays. Nous ne sommes plus concernés. تمر ذاك غيريد ما إلا قيمة ذاك كاع البوفوار الجيريان اتقميل في ذاك elle n'ira pas loin, elle va rester tout le temps une petite région agressée chaque jour, à chaque fois qu'ils veulent régler un problème entre eux, à chaque fois qu'ils veulent régler une situation
أدس ناس خنون سنراونا نكون نتفا نقار أبا لو بوفوار كريمينال وين فيه أيت مثلا أكونين سنوبنا أكادو سمو كارداكي أعطيك مشي طاعت سسمي هاد الصغر تقبيلي تبدر ثمور تقبيلي أرمين ساعة الصغر أرمين ساعة ناي أرمين ساعة بارلمون أرمين ساعة بريزيدون أرمين ساعة غوفرنمون فين ميرد نون ساعة تسمي إلى ناسيونال الزوج هذه ترميرة الدعمار ولك لنا فقراء لا كورديناسيون ماك امريك دو نور ترميرة même les témoignages que tu viens d'apporter donc si vous me permettez هذا هضره كاس فرنسيس تكون شاعين في كاون ولاش فلاش تسدو تقبيلي ثلاث كما ذا انا تبونا السهر ذا ماشي يعني بغات تهضر كيف فلاس اشكون الصوت غير العمار مسلات فلاس دعمار مسلات فلاس المسنول كيف بغات مسلا في يوم باول كان وتساعد اول اي وذاك قلان كوم انترفونون Ainsi, nous devons parler sur la Kabylie. Nous devons parler sur le futur de la Kabylie. Ainsi, à nos jours, nous devons tous être unis. Pourquoi? Pour d'abord libérer de la Kabylie. Quand on parle en français, il y en a des gens qui nous reprochent cette chose. Ils nous disent, vous luttez pour la Kabylie libre et indépendante et vous ne parlez pas votre langue. On maîtrise notre langue maternelle comme il se doit. Mais si vraiment on veut préserver cette langue, si vraiment on veut préserver notre culture, nous devons d'abord avoir un État libre et indépendant. Nous ne pouvons pas préserver notre langue,
Nous ne pouvons pas préserver notre culture. Nous ne pouvons plus préserver notre tradition si nous n'avons pas un État libre et indépendant. Ma dernière phrase et je passe la parole aux intervenants. Pour les gens qui nous insultent, nous ne sommes pas des séparatistes, nous sommes des libérateurs. Il faut bien lire entre les lignes, il faut bien comprendre les concepts. Nous ne voulons pas, en aucun cas, séparer l'Algérie parce qu'il ne nous concerne pas. Nous voulons uniquement libérer notre patrie, libérer notre Kabylie. Ah oui, vive la Kabylie libre et indépendante. Madame Zahra Boukersi a la déclaration de la coordination MAC Amérique du Nord. أثناء كام تيد ذاكين ما تسات الغرم أكلي قويمي هاي ثاني مثل أسف فلاونا كلمة فلان كلمة فلان لكن غاسا كاني سالفرحي دوسي غير ذاكين خاطر تلفسوس تام زواروث تلفسوس 80 تفايد étudiante à la fac centrale d'Alger donc السنة 20 يفري la marché دي la place du 1er mai à Alger عندها la police algérienne تغليد فلانا أكني دغلين ورزازن نكوني ورزازن القرار غورنا حبس أراش حبس تحذاين et donc comme je le disais tout à l'heure à quelqu'un c'était un mauvais souvenir pour moi mais en même temps ça ouvre un petit peu la perspective pour nous les Kabyles parce que ça nous promet surtout quand je vois une jeunesse parmi nous une jeunesse qui va évidemment reprendre le flambeau de ce qui a été fait depuis 1980. Voici la déclaration donc de la coordination Macanavad Amérique du Nord. Un peuple pacifique, fier, debout et en colère. Le sens des printemps kabyles. Nous commémorons cette semaine les événements des printemps kabyles 1980, 1981, 2001. Et à cette occasion, nous réaffirmons notre devoir sacré pour empêcher les violeurs de mémoire de récupérer les dates historiques, repères et les symboles du combat de la Kabylie pour la liberté. Il n'est pas question de laisser aussi ces fossoyeurs du serment de Oulesh Smahoulesh agir pour s'accaparer les nobles sacrifices du peuple kabyle et de les offrir comme la dot de soumission au profit des tueurs des jeunes Kabyles de 2001. Le peuple kabyle a, de tout temps, combattu les injustices et n'acceptera jamais qu'on lui impose des conditions de vie humiliantes et dégradantes. C'est un peuple debout, fier et en marche, car sa force de résistance lui permet de venir à bout de tous les complots d'asservissement. Sa capacité de résilience lui donne une force constante et inébranlable pour déjouer les plans d'aliénation dont le but ultime reste son extinction, comme c'est le cas pour certains peuples amazirs, frères d'Afrique du Nord. Le peuple kabyle, qui s'est pleinement investi dans la guerre d'Algérie contre la France, a toujours privilégié la voie pacifique plutôt que celle des armes, y compris quand il se trouve en situation de légitime défense, comme ce fut le cas pendant les printemps 1980, 1981 et durant le printemps meurtrier de 2001. Les Kabyles ont été les seuls dans les années 70 et 80 à se soulever régulièrement pour défier la junte militaire algérienne aux commandes depuis 1962. Les grandes manifestations d'avril 1980 ont provoqué le premier séisme politique qui a fissuré les fondations du temple de la dictature algérienne. Les répliques de cette secousse de grande amplitude politique continuent d'ailleurs de se produire à ce jour dans toute l'Afrique du Nord et bien au-delà. Cette contestation politique kabyle qui s'oppose au pouvoir despotique d'Alger a atteint son apogée lors des événements du printemps 2001, événements durant lesquels la gendarmerie algérienne a tiré avec des armes de guerre sur les jeunes Kabyles, tuant 128 d'entre eux et handicapant des milliers d'autres. Ce massacre, bien documenté dans le rapport officiel de feu Maître Issaad, ne laisse aucun doute sur le caractère prémédité de cette tuerie et la volonté d'écraser ces jeunes manifestants pacifiques kabyles.
L'auteur du rapport d'enquête a résumé ainsi ce qui s'est passé. On a donné l'ordre de tirer, mais pourquoi n'a-t-on pas donné l'ordre d'arrêter? Rupture irréversible avec l'Algérie coloniale. La mort des 128 jeunes Kabyles et les milliers d'handicapés en 2001 a été le traumatisme de trop qui a fait prendre conscience au peuple kabyle qu'il ne peut endurer indéfiniment les assauts meurtriers du pouvoir criminel d'Alger. Le peuple kabyle vit encore l'assassinat volontaire de ces jeunes innocents comme un choc psychologique collectif grave qu'il ne peut oublier. D'autant plus que les responsables politiques algériens, derrière cette tuerie, sont restés impunis et n'ont jamais été inquiétés. Cette humiliation de plus a définitivement scellé le sort de la relation Kabylie-Algérie. Et depuis, grâce au MAC, le peuple kabyle réalise qu'il est tout simplement colonisé et que c'est à lui seul, de changer les conditions de sa vie en prenant son destin en main, dans le respect du droit et des traités internationaux. Le silence des médias et l'indifférence des États démocratiques. Le peuple kabyle affronte pacifiquement en ce moment et dans l'indifférence générale des médias du monde la machine répressive de l'État algérien qui continue d'agir dans l'impunité la plus totale. Le silence des instances internationales et l'absence des pressions des gouvernements dits démocratiques sont interprétés par le pouvoir algérien colonial comme un encouragement à ces agressions cycliques contre le peuple kabyle. Nous interpellons solennellement les médias internationaux et les professionnels de l'information afin qu'ils rendent compte de la situation d'oppression, d'injustice et de violence auquel est soumis le peuple kabyle afin de lui éviter un génocide qui ne dit pas son nom. La lutte qu'il mène pacifiquement pour son indépendance mérite que le monde entier en soit informé et pris à témoin. Le peuple kabyle appelle une fois de plus les organisations internationales des droits de l'homme et les gouvernements démocratiques à réagir pour faire barrage à la dictature algérienne qui se trouve juste aux portes de l'Europe et qui, au vu de l'instabilité permanente qui y règne, pourrait être une menace pour toute la région, voire au-delà. L'indifférence des États face au harcèlement, aux persécutions et aux crimes dont est victime le peuple kabyle de la part du régime colonialiste d'Alger nous interpelle tous, notamment les centaines de milliers, voire les millions de citoyens kabyles de la diaspora à travers le monde. Nous nous sentons directement concernés par les souffrances des nôtres et sommes déterminés à faire entendre notre voix. L'engagement du MAC envers le peuple kabyle. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, représentant légitime du peuple kabyle, en dépit de toutes les exactions, les humiliations, les intimidations et harcèlements policiers et judiciaires qu'endurent ces activistes au quotidien, réaffirme son caractère pacifique et ne tombera jamais dans le piège de la violence de l'État colonial algérien. Nous, les indépendantistes kabyles, nous faisons au monde entier le serment de Jma'alimen, qui signifie, au nom de toutes les croyances, de poursuivre notre lutte pacifique, quelles que soient les embûches dressées par le régime colonial algérien et quelles que soient les complicités des États étrangers qui attendent en échange de juteuses contreparties économiques. Il fait du recouvrement de la liberté spoliée au peuple kabyle en 1857 sa priorité nationale. La Kabylie constitue le prolongement du monde civilisé, laïque, moderne et respectueux des droits de l'homme. Elle s'érige en bouclier qui protège la démocratie dans une région du monde très affectée par la barbarie religieuse, l'obscurantisme et la régression de l'humanité. Ignorer ce constat et refuser de voir la réalité de la Kabylie vous expose, met vos peuples en danger et vous porterez l'entière responsabilité face à l'histoire. Je répéterai la dernière phrase, Ignorer ce constat et refuser de voir la réalité que la Kabylie vous expose, met vos peuples en danger
et vous en porterez l'entière responsabilité face à l'histoire. Vive la Kabylie libre et indépendante. Signé la coordination du MAC de l'Amérique du Nord. تزوارا غادي نير تنمير في وذي ديس وجداني وذي قدشن ثملي لي تبوساكي سلفرح مقرغ le peuple kabyle mais qui ne s'exerce spécialement pour rendre hommage à la jeunesse kabyle, la jeunesse qui démontre chaque jour un peu plus son éveil, l'éveil d'une conscience collective. Les jeunes kabyles toura نتزوقوا يسن خاطر نتكل في اللسن إمي فقن ذاك أذابو غزيري يفكس ديواكن هذا غيمحو فقن بليك ثمور تقبيلي ذيلنا وإذا غيقارن لي سيباراتيست نغمحي كذا تسمينا كا غلطان خاطر نكون لي دي بروسايور nous sommes des libérateurs on veut la Kabylie pour les Kabyles غادي سيباراتور وين انا دياوين افراني غادي يحكم دي تمورتنا نكون يغدارونا غير نبغى غادي يحكم انت مورتنسن عندها الى السيباراتيزم ذاكيا دونك اسلي ما غاتصاطاسين غماسن يلا ندي تمورت اما كتزرا ما تسفرين خاطر غورسن لو سامبل فيت دو بورتي لو درابو كابيل انايا قبايلي غادي رفنا انايا قبايلي غادي تشندي الحبس اسلي ما ثيواشولين سني صبران اي تسفرين يالاس اسلي ما نشكيا يغلي اسني مراغلي بريزونيين وهكا تبدا غاساكي ما كتسوالي من ناس حمزيه جمال زعيم وكي كي ريزيست ام كيسينا معتوب الناس ils préfèrent mourir pour leurs idées que de vieillesse et de lassitude إيه ما كتوالم لي جون تورا خملني غالنسن وارسو كذي هو تقعدنا راه سو كذي غادي انت غي تقعد نتورا ونقعد يون وكذا ضمان مازال سوثور نتقذفو غام هرسان لا ليبرتي وكذا غلطان إلا خدو غال سيفريد تليلي سيفريد نيسا نكوني l'état kabyle on le veut un état libre et indépendant basé sur des fondements l'عناية قبيليت basé sur des règles internationales donc ماشي ذا وصغير أي كيزمرت يلي ميلا يلي واس هذا شمال غالنيس وسيقار دايقي كان يغيقونين تنمرسنون أزول في الأول أزول في الأكود ثمير ثم قرات يكون وين كل مثيان ديوسان غير في الحين ديال بوساكي يتسوجد في مسدس الماك ميلك دينا أكن أدن سمكتي تفسوث ثبركات جوج آلاف ويون أو تفسوث نتمنين تفسوث المزيرة le MAC c'est une épopée عايشين سناياكين يوم ألا ضا ناضح التصير يقارن باللي شغل دلاب هي تمثلنا في سماثين لانديبوندونس بروش il est proche puisque نكون نسفدد إيماننا أكن أد نسود ستامورث أنا فاض يخدم دي صنفارن يرى دي صغر يثقف إليث سواناي sa carte d'identité c'est le gouvernement provisoire c'est le parlement et puis bientôt je vais vous annoncer ذاكيا باللي ذا 20 افريل ذاكيا ادفع 8 تمورث قبايليث ثمن داوث تمورث قبايليث لو بروجي دو سوسيتي نيم هي فين تمسلاي المدة أنا 20 سنة ياكيا هذه توكتب داخل 8 داوث ياكيا أقبايليت قبايليث
أظهرن ذا شو ثن أظهرن ذا شو تسمور ثنسن وأظهرن ذا شو غيتسارجون الزداد تنمير أول يوم قالوا il y a une plateforme de vote électronique. Nous allons commencer le référendum. Le référendum est au Sénégal. Donc il y a toute une plateforme de vote électronique. Alors différentes سوالي ما تكش ما تسنسكري ما كانت فوطين. وكنا نفوطين. أكل من الله. عرفت مرثنا. Sur la base de la constitution aguerrale دي فرنيت مثلا. ذاني صفراحن ولا وندينير أريد بس النظام. Vous avez annoncé le référendum électronique qui sera bientôt. Vive la Kabylie libre et indépendante. بلا ما عطنا في الأول نكون نبغى غنرتاح جميل تداغن. إويدنا في ذيك قرشن. يكرف نتا قبيليت ذاك دمورت كندا ذا 20 30 سنة قاعدين. إك قرشنا في قبيليت جالس تسدنا. تسعدي ذي حمودة لا ريبريزونتونت على لا بريزيدونت لا تروب تفسود. أولا هو من أتسدنا أرديه هنا. أرديه هنا. ثلاثة دقائق. إيه كنت عندي غاسلة معليش يا إيمان الزن مرة في النوال أسلم نوال غاديين السفراحن مع الوالد كاكيا القبايلة كنتو كندسة تيكت ثمن زودي وأنا غنشتكي قبايليين فغند أفت قبايلين الساكية نزمر نسميها تفسود 2021 أتماركي عبد تفسودين اللي عندنا أنا كيري بغي غادر تجميل يبغى الناس لو كنت يفرن 2000 اللي تفسد 80 هذه 2001 وقال يموت ناس الله يرحم ربي غادي يصبر ربي دي واش ننسى مثل قبيله كاين كندا الى نكمل هكا كيمبورت لي ديفيرجونس بوليتيك نسعى ماشي هذا غير فرقا اما ذا قبايليين غير كلها ما الى ثمسلي تقبايليت ثمورث تقبايليت هذا خص السمليل تينا هذا غادي تساوين ما يلي تاكا لي زوكازيون يشبان ثيكيا إذ هاد المقنب أننا هكا زدات إبرانيين زدات راديو كندا زدات الجورناليست إلا غادي تروحو سباطاس نكينا غادا راوية الرز ضربنا تجينا نطاس ما نخدمو الكوراج روح غدا الساكية إلمن تقبايليت ثنايا دولت ما قد الهوا دابا نصرحها الناس اللي تجدغ الهوا انا غادي نفل نكاظ روحها الناس داغن الصبح كيمي ولا كنداكو هذا شي الناس كاين ناس ما يشرق دا السيطيج سك تقبايلي اتناوي ايه كاين الرباع تقبايلي اتناوي ما فيش الساعه سكا تنمير في مماسا ارسال ليس عندنا بلا ما عطرا داري في الاول انه غاليو ثم ناس اللي قدشن داك اللي دمر كندا تسلك سقارديش انت قبيله داك نواثي حي لكن المساء فاروج قاسين اتقرب هذا كيما ولاش في الناس ازف الاول الساقي يعدى كاين كيف يواسق سنفتير اهت الى قدنا في اول النظام وكني كانت استنفتي وين يظهران نزروي تسودرت نيقتيليا هذا راه تجميلت مزيان يقرد دسن الكيرة ذي الكيرة تخدم القضايل ماشي تفسوين السكارة نويتي للي اسناها في الصحة نسفوكيل اون فا فيتين اون فا كوميموري تفسوين كيم كان دوغالغ فين يعني تمثلت إمارك قران تمر في القضايل ساعة وثلاث ساعة تمر في القضايل توكلال وكير انتو ثلاث كناتي دي فتيون انا اتصلت غير فازن تمثلت نتمر في القضايل ساعة داكيني تمثلت نتمثلي تمثلت كوكال اكل ذاكل لنا سوان سايننا تمثليت ذلاوان القبايلين تساوني زرفان نسن دي ثمور تنسن c'est un modèle de société in vrai نكونير أذكى
on ne va pas construire أي مقارن contre les peuples nérons يقدوز النمني الزائريين لا معناه نبغى ثوذرت إن كنا ثوذرت في فللي أتساوني زرفان نسل أيوا كنيكاف ولاد نكوني أني يدير أمي غرفان النظام شكر وكلان القذايل أين في ثوذر ثاقيني كاف نتللي خطر نفصل القرآن وثن دي الحبس ويتسوف ويتسوانفا أكا من كنا كذاكيني كاف أقلع نخدمي ثمورا مدن خاص نساعتي للينا إلا وين صح إيدن بوي لا معنى إلا وين ديالنا كيسيسين الزمان أنا عيوان تمورت القذايل السلام في اللي هذا دفغان ماذا قلنا كاد فوز ولاد نكوني وإذا يتوش وإذا كيلان ديال الحبس أم أزايم أم مصافية قلنا ديالنا كيف ديال الحبس وإذا مرة إبين خطر كان ذي قبائليا خطر ويا النظام إلا وين راه يوثن فلاسن ثمورت الجزائر كل حراكة يوث فلاسن لا معنى نكوني أنوث غافي معنا سننا تنمية نور تلميذ السوسدان ذول يكشمل الأول بلا ما أطراف الأول داغن السولة عزيز représentant du centre aquilien de Montréal كان أول على وركيزم vous désinfectez d'abord تلميذ السوسدان et vous avez 3 minutes 3 دقائق الزول في الاول كاع قال نمس قبيلين مونريال لو كام سونتر قبيلين مونريال دونك سيسم لو كام نكوني نرد الصوف نرد في تغريه كيم دوكنا ما كان الامريك دو نور ايتيكليه كيا نرد ديال الصوفنا خاطر تقبيلي دي ساولن عندي ثلاث قبايلي ثاني ليا فينا ولا فيكونيا ذا سمحتي نتفسيوي 80 فين 81 دي بقايات فين 2001 دارنا ذا سمحتي ندنف ادنيني يتواشولين ويقادوك يكتوانغان اما 2001 وإذا كتواحبسن وإذا بليسين داغنا يتواجرحن ادنيني بليكات نكون يقلا غير 8 سن وديرنا ونتسارع باش ماشي داراو سنيك غلين داراو نعاوك يغلين داراو نعاوك يتواجرحن داراو نعاوك يتواحبسن دونك سيس من الكام نرد ديرنا ادنيني اون فا دينونسي ويقاذ اكسوس من زلوم مرتاقيني يتسغلين اما اللي ديمقراط زعان الديمقراط ممكن يساوي لا سلام كداينو بحرير يساوي مساس الواي يوثاوش زي غنا لي ديمقراط تراني ناس نتلاغنا في ثقدوث معنا تختارين وداريلين الفما قلنا رايلين نكوني الشغل كاز نبنيني بليكات وتسعين كرا يخدمن في ثقدوث ويدي غني تناغنا في زرفان بومدان في زرفان بومدان الى قد اترتي لي ظهر ثما يا وين يتوحقرن يا لوين يدي عدار يخدمن في اللاس الباطل دونك نكونيا دونك اون فا دينونس انشتاكي كذاكيا دارنا اون انتربال لي ميديا اما مورث اما ذا لي ميديا انترناسيونو ترامسات ثقراغلان يوكن دار الوهين سن اروين يقدرون اللي ثمور التقبيلي خاطر سكواساكيا نسعى مازال نسعى غير محباس تواحد السن اما لوناس حمزيه اما ازايم اما قدود مازال النظام اما بابا نجار ذيك المزار دونك نكونيا خراب ولا دا يقلا يونس وحباس غافت اللي نس يتنادين كي اللي قدوديس يتوحبس غافت اللي نس اني اللي غير ثمينس غير غير يديسيس ويقال دي بدا ويقال دي كاتن دي هنا الكواز نتجاغيون هو كان قارنتي دي مزورانا قارنا زكوير دات النيف سكلمين دات الحيف ارنون دات بالسيف هاد الدونا تقرص تلميرتك ستوسدان سولتوها في الثير ذاك كاروث ويا خالد تشد الناس حمزين جمال اصايم تكلي وانا راه ديرين الفافريل قبل ما شو يدير ما يسهل على الكوفيد نعرف هكذا لا بركه لا بوليس الزول في الاول اسولا دمورا اولا مزوار ومن زوار دينير هادي ديريكتومون سكول
أسنين غثان ميرثي القبايلي ديال تغاري en fin de compte les قبايلي sont pas dus مازال تفندي les traditions de commémoration de nos printemps مازال تفندي القبايلي تنسن أدني on est très content الساقية de la réussite de cette marche أما les organisateurs أما ذا موسو أما ذا القبايلي مرة الجهد يسوي سمحت لي هذه نبريباري شادنيني باسكو 3 minutes كان موش عمر كذا تدفع كواز مي جو في بروفيتي هذه راثي غير قبل موش التو هذه راثي غير القبايل نكمل لنتي ثمور القبايل ياكل القبايل كلها ندي ثوذرين اما ذي تيزي وزو اما ذي فكايوث اما ذي ثويرت أسيني صبت قشوش مشوش أرثمذيت لي مارش دو 20 افريل الدمارت سي لونيفرسيتي مولي شغوليف أرث الثغرة كي دران ديال الدياسبورا غاس يواهم شوها غاس نزرب اللي لاني سرثي يجي ترمينا كوني تحبسن غاس يواه تلميذ نوني وين تخدم ذي ثمورت مي il faut que la marche du 20 avril réussisse هاد نجار تغري بارتو القبايل مو شغلي في صبثت لما زريش التحدي نغا هاولي نعطي المرثنوان أمو السنة الكومبا نا évolué comment ça c'est la première étape أمو السنة c'est la conscientisation les marches etc cela soyez serein le GPK فرحة مزري مولا que le GPK il fait un très bon travail. Nous sommes des jeunes intellectuels qui font un très bon travail de recherche. Mais le système éducatif, la Kabylie de demain, mais le système juridique dans tous les domaines. On n'a pas le temps de donner tous les détails, mais on fait un très bon travail. On prépare une constitution. Mais Farhat Mehnir, il est en train de laisser des assises, des acquis pour la nouvelle génération. Nous avons un drapeau kabyle, nous avons un gouvernement provisoire, nous avons l'hymne national, nous avons l'équipe nationale, on prépare la constitution, nous avons le parlement. Et croyez-moi, les jeunes nerfs du GPK, il faut un très bon travail. Sous est-ce qu'elle te demande pour l'opinion internationale, qu'est-ce que tu vas proposer? Tu vas proposer la Kabylie de demain. Avec quoi? Croyez-moi, faites confiance au GPK. On n'est pas obligé de nous souffrir au public à chaque demanture. Mais il faut un très bon travail. C'est le meilleur système éducatif du monde. Le combat évolue. D'ici demain, s'il vous plaît, personne, je le dis, je le redis, ne peut remettre en cause le travail du GPK. Heureusement, ils sont là avec nous. Mahmoud Chibrir, Amradas, Non. أول على وراك الساعة 3 minutes. راك تحسب هاكشي. روح. Azul Flaoun, Smahta. Donc aujourd'hui, nous remercions toutes les personnes qui ont répondu. C'est vraiment un plaisir de voir ce beau monde. Donc, toujours. Donc, cette commémoration de double anniversaire de 80 et 2001, passons pour 81, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la lutte. Oui, on a gagné la lutte pour une Kabylie indépendante. Les gens qui ont combattu, qui ont été assassinés en 2001, ce n'est pas pour une Algérie plurielle, c'est faux, c'est pour une Kabylie libre et indépendante. Il y a un signe majeur. Si on parle du départ de la gendarmerie en 2001, c'est quoi cette définition-là? Est-ce que c'est une décolonisation ou pas?
le départ de la gendarmerie. La gendarmerie algérienne, c'est une institution de l'État colonial algérien. Donc, qui ont détourné, qui n'ont pas pu les aspirations du peuple algérien, la société profonde kabyle qui demande son indépendance. Depuis l'assassinat le premier assassinat en 18 février, demain c'est son anniversaire de l'assassinat de Germain Hamassine-Issa. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en 2021, il y avait un assassinat d'une fille décapitée par son père. Ce n'est pas un jugement, mais c'est juste une victime collatérale concernant le système algérien. En 2001, ce père-là, il a été libéré le 14 juin 2001 pour jouer la zizanie à Alger. Ce même personnage, son fils, il a assassiné son fils. Son fils a été assassiné en 2001, jusqu'à 2021, pour comprendre le marasme et le système algérien, comment il procède pour terroriser la société kabyle. Mais la société kabyle est toujours debout. Donc, ici aujourd'hui, nous sommes ici, et beaucoup plus pour ne pas tarder sur un constat, parce que c'est bien, ils ont presque tout dit, mais aujourd'hui, nous sommes ici pour dénoncer le blackout des organisations internationales, les médias lourds internationaux, à l'image de Radio-Canada. Ici, c'est le siège de Radio-Canada. Elle fait partie de ce blackout. Toutes les organisations internationales, sous prétexte de la légalité internationale, elles ont fait la sourderie sur la question kabyle. Et depuis extant, ils veulent que, nous savons tous que les puissances étrangères, elles vont tout que. Par exemple, l'Algérie en tant que système, pour eux, que l'Algérie c'est un facteur de stabilisation. C'est pour ça qu'ils font le blackout pour des intérêts internationaux. Mais non, l'Algérie ce n'est pas un facteur de stabilisation. La Kabylie, oui, c'est un facteur de stabilisation. Si on aura cette indépendance. C'est 3 secondes. Donc, on incrimine, mais nous demandons d'ici de Québec que le système international des droits de l'homme et des organisations vont faire au moins un effort de libérer les peuples, de faire réformer cette loi en 1945 qui a été figée depuis. C'est ça le problème. Un peuple, il mérite d'être libre. Il n'est pas soumis à une déclaration. Il n'est pas soumis à une déclaration. Un peuple autochtone, il n'est pas soumis à une déclaration. Si vous assumerez la responsabilité demain, si la Kabylie déclarera son indépendance unilatéralement. Sinon, si vous faites la sourde oreille, de toutes les façons, la Kabylie aura son indépendance, on va la déclarer officiellement. Que la Kabylie va indéfiniment favoriser la langue et la culture française si la France officielle continue d'ignorer le poids politique et démographique de la population kabyle dans l'Hexagone ou ailleurs. Par la voix du président du GPK, la Kabylie est disposée à intégrer l'organisation de la francophonie pour y jouer un rôle majeur afin qu'elle devienne la francophonie des peuples et non une organisation dans laquelle siègent certains représentants d'États mal élus ou peu souciés des intérêts de leur peuple. Il faut pour cela assainir le contentieux historique avec la Kabylie en l'aidant à organiser un référendum d'autodétermination pour le recouvrement de sa liberté perdue justement contre la France en 1857. L'annexion de la Kabylie aux anciens territoires français a été un acte historique, illégal, qu'il faut absolument corriger pour entrevoir une perspective heureuse et mutuellement avantageuse pour les peuples français et kabyles. Voilà en gros ce que j'ai voulu ajouter aux différentes interventions faites par mes compagnons et je vous remercie de votre attention. Je termine mon intervention par cette belle sentence du président du MAC GPK. Notre vengeance sera notre indépendance. Vive la Kabylie libre et indépendante. Gloire à nos 128 jeunes tués en 2001 aux milliers d'handicapés. Merci.